Kaseng Western Youth Federation WYF Sengkeme kelapan pau ke jinglengok ke bakrau bat syayong ngan halor ke siti ke belasoi do presiden Kaseng ban weng no ke jing ujor halor ke jing ai clearance ki karkhana thang do yong hasalang hakabai debet kene na kaliang jong Kaseng kalalumi ke jinglang ke bakerki ak sitrik mentau benai bat hakane ke jinglang ta ke sur kala shim ke rai ban toket bat ban wat shwai ke Jingshisha halor ke ne ke kam na kaliang jong Kaseng kelapan pauru baya menta kalahaban Pynsangeh no ke bor Treikam jong presiden uba mau koridor khas imli tad hadu bandalap ke Jingshisha baro bar haju ko por Kaseng kalarai bantung shwa do working president ubade uribok sangret yang menta sipor hakawai pat kaliang na kaliang jong motion road circle kalarai bandang ya beteng ban persya ki karkhana thang do yong hasalang bat ban ai bet ke jingkersha ni ke JC bat kanum kan randin re Kaseng kan yang banyak kanong re ban persya ki karkhana thang do yong hasalang Ini kum Kaseng Western Youth Federation apa district West Kasil hibor koi ini dap dapat jing songo mat syayong baru gini kot bat kaying Kasem jongka WF halor ke jing sapriang ya ke city baladon ke jing soy do presiden jong Kaseng menwengno ya ke jing ujor halor ke jing ai clearance ki cook factory hasalang ki bakwa bansim clearance hapo office jong district forest officer DFO West Kasil district baru halor ki jingmi hagilat patai khubor bakal mi ki jing tho ba jing don kiti jong Kaseng Western Youth Federation halor ki jing wang no ki jing ujo halor ki di kam baidei bat ki cook factory ikum Kaseng hi berboy ngidap daga jing sokhia bat ka jing lengo halor kini ka kam hado bangimla klem da lum kerki ya ka isi jong Kaseng ha ka sitrik mentau benai araja rapo bane perkhat ini ka kam kerki bat sim gilat kelinti bat ya taisani bha kumba Kaseng WYF ajudan ka ruti Treikam juga constitution ngapun advisor pagi songkhia bat kumba Kaseng ke jubur enti ikir kom Treikam ya kirti Treikam juga Kaseng hapun Pynsangeh ni suspend ya bor Treikam jong presiden master mau koridor khas ini tak hadu bandalap ke Jingshisha bat hak jaga jong presiden Kaseng rai ru bantung shwa da working president ubade master report sangret yang mentah sipor ban sim bujli ban banang pentulun lagi kam ko jong Kaseng hakawai pat kaliang ni kum ka Seng WF motion road circle nilai rai ban dang yai persya ya ki cook factory ha salang kumba ni lakular khamad upai ba bat kersan bet ya ka JC kumba nilai don bentalang bat ka JC naduk kisni pastang Kaseng kanom randin